Kui inimestel poleks jumalat, siis mõtleksid nad ta välja. Nii leidis Voltaire. Ja ilmselt ongi jumalaid niisama palju kui inimesi. Ja osad usuvad, osad mitte. Igatahes on suur osa maailma inimestest esmajoones Indias läbi aastatuhandete uskunud jumal Krishnat, kelle poole pöördutakse ka tänases läänemaailmas, isegi Eestis, Tallinnas, Endla tänaval. Krishna on absoluut, kõiksus, ning temani jõuab ainult see, kes toimib oma tegudes ja mõtetes õigel moel. Õiged valikud puudutavad mitte ainult pühakirja, veedade tõdede järgimist, vaid ka toitu ja söömist, millest sõltub, kas jõuad kunagi reaalsuse mõistmiseni, et tegelikult on sinu ettekujutlus minast üks suur nali, illusioon, on vaid Krishna kõiges, igavene ja kadumatu. Ateistina on mul isiklikult mõningased kahtlused Jumala olemasolus, kuigi hea söök on igati jumalik nähtus. See kõlas nüüd küll usutunnistusena, aga tunnistades endale ausalt, et krishnaismist ma sisuliselt midagi ei tea, on seda põneva uurida, mis asja siin Hare Krishna templis aetakse. Loodetavasti paotab siinne õpetaja Ananda Vardana natuke ust, mis läbi kokakunsti juhib ka mind, teadmatut kokapoissi, edasi valguse suunas. Loodetavasti koos mõne uue retseptiga jumalikust toidust. Nice looking. Kaua sa lennad siin on tundubas? Mina olen koha peal, nüüd on 1 aasta ja 6 kuud. Jaa, siin samas koha peal. Okay. Aga muidu üldse nagu selle vaimse India kultuuri ja ütleme selle nagu veedade, selle vaimse praktikaga tegelen natuke rohkem kui 6 aastat. Okay. Et sai ülikoolis käidud ja sai erinevad töid tehtud aga siis praegu tuli siuke põnev periood ja aina huvitavamaks läheb. Pole midagi uut siin päikese all. Ütleb ju meiegi vana sõna, armastus käib kõhu kaudu. Ja tundub, et sellest lähtuvad ka krishnaitide valikud toidu valmistamisel, kus iga suutäis on püha. Ohvri and Krishnale, ühtsuse ja silla loomine Jumala ja inimese vahel. Если ты преданный, ты должен уметь готовить. Ну да. Да, потому что основное это обмен любовью, правильно? То есть мы созданы для того, чтобы любить от всей души. Вот просто любить — это самая сильная энергия и самое сильное хорошее состояние наше. И поэтому обмен любовью — это значит, я что-то дарю тебе, а ты даришь мне как-то вот это обмен любовью. И что я могу тебе подарить? Ну, могу погладить, там что-то сделать хорошее. Но вот одно из того, что могу сделать — накормить тебя. И поэтому принцип обмена любовью — это приготовление с чувством. И мы учимся этому с детства, когда нам мама говорит, вот помогай мне на кухне, да, что-то. Hare Krishna uskumuse kohaselt ei ole me iseseisvad kehad, vaid igavesed hinged, mis on Jumal Krishna osised ja kehastus. See teeb meid kõiki vendadeks ja õdedeks, kelle isaks on Krishna ning keda ühendab armastus. Nii muutub kõik tavapärane, kas või näiteks piim armastuse ekvivalendiks. Seda teades muutub oluliselt suhtumine asjadesse. Isegi kohupiima või paneeri valmistamisse. Молоко хорошо влияет на ум. Очень полезно, потому что молоко — это вообще продукт любви. То есть мама любит кого-то, и у нее молоко начинает выделяться. Правильно? Ребенка любит. И корова любит теленка, и у нее молоко течет. Это продукт любви. Она отдает. Это не насилие ни какое-то. Потому что, ну вот она образовалась. Она любит теленка, и молока много. Чем больше корова любит, тем больше она молока дает. Bollywoodis, mitte India filmitööstusmaailmas, vaid Tallinnas asuvas India restoranis langesin paneeri sõltuvusse, mis kummitab mind tänaseni. Seepärast käivutuvad minus Pavlovi refleksid koheselt, kui kuulen sõna paneer. Oi, siin saab põnev olema. Oi. Nii, oleme
kusjuures sellest eelmisest kohast, kus me paneeri õppisin tegema Bollywoodis, ma olen kodus teinud seda umbes liialdamata 4-5 korda. Kõik pereliikmed, külalised, kõik on tegelikult sillas ja nüüd saame veel täiendada oma teadmiste vahel. Kui nüüd palak korraks kõrvale jätta, siis paneeri uskumatud variatsioonid ja võimalused avanesid Hare Krishna templiköögis kohe esimese päeva esimestel minutitel täies ilus. Teda võib teha äädikaga nagu restoranis, aga Ananda sõnutsi pole äädikas kasulik. Alati on valik. Näiteks kasuta sidrunimahla või vees lahjendatud sidrunhapet või hoopis keefiiri vahekorras 2 osa piima, 1 osa keefiiri. Ja kui lõpetuseks saadud massi raskuse alla ei pane, on värske kohupiim olemas. И теперь хорошее блюдо получится здоровое, если мед туда положить, правильно? Да. Мед положил, размешал, готовое блюдо. Красиво украсил. Здорово. Красиво, да? Раз. Второе, допустим, туда можно положить любое варенье. Варенье? Варенье. Любишь варенье? Да. Вот, положил любое варенье, будет второе блюдо. Tõesti, ma pean tegema tabeli kõige lihtsamatest, ent samas maitsvamatest roogadest maailmas. Ise tehtud kohupiim mee ja banaaniga kandideerib kindla peale kõrgele kohale. Lased veel sau mikseriga läbi ja jumalik. Все. Как думаешь, вкусно? Да, это уже запах так хороший, пахнет так хорошо. Ну да. Знаю, что это Теперь еще один секрет. Из этого превращаем в крем-брюле. Только мы не пробуем. На кухне мы не пробуем. Первый пробует Бог. Если ты хочешь угостить, поэтому не пробуем. Иди руки мой. Извините. Не знал. Milline tüüpiline uskumatu ignorant kohe õgima, mõtlemata, et iga toidupala on ohvriand, millest esimesena saab osa Jumal. Neetud. Aga kui ma veedade kohaselt olengi Jumal, mis sest, et teadmatuses magav, siis läheb ju kõiki kõigesse kohta või mis? Heakene küll, crème brûlée a la Krishna näeb ette siguri lisamise kohupiima vastale. Kahju on, et maitsta ei saanud. Tasahilju imbus minusse hinduistlik rahu ning köögis askeldades mõtlesin pühamees Ananda Vardana peale. Noor mees, rahvuselt venelane, kodaniku nimega Aleksander ja samas täiesti teises maailmas toimiv inimene, kes kehakultuuri õpingute kaudu Soomes on jõudnud tänaseks hoopis vaimsele teele Krishnas. Õpetades õpilastele seega mitte kehalist kasvatust, vaid hoopis virgumist Jumalasse. Aga uus info ujutas mu ajukäärud täiesti umbe. Ajurveeda õpetus, 6 põhimaitseainet, magus, soolane, parkiv, kibe, terav, happu. Armastuse puudumine ajab liigselt magusat sööma, soolane seevastu ajab liialdustesse. Чем больше соленого вкуса, тем больше жадность становится наслаждаться. Наслаждаться жизнью, как моряки. В море ходили, все соленые пропитались соленым ветром, водой такой. И они выходят на берег и начинают наслаждаться там на берегу. Разные гадости, может. Что как можно больше урвать. Поэтому что делает промышленность сейчас, или Макдональдс, или еще какие-то такие вот вещи? Они используют эти вкусы, вкусовые добавки, чтобы человек еще больше хотел наслаждаться, еще больше хотел съесть. Вегетарианцы мы не потому, что это хорошо для здоровья, не поэтому, а потому что Господь говорит, что не нужно никого убивать. Он говорит, предлагайте мне пищу, которая вот здоровая, чистая, фрукты, овощи, злаки. Пожалуйста, предлагайте молочные продукты. И поэтому мы это делаем. Просто из-за того, что он это любит. Pole midagi kosta, põnev maailm. Kes usub päkavikke, kes ahjualust mehikest. Aga krishnaitlikus maailmas on söök Jumalale alati esikohal. Mingil hetkel kehastusin vaatlejaks, sest olgem ausad, raskusi oli mõistmisega ja munga õpilaseks ma ei kvalifitseerunud. Vaatasin neid noori Läti ja Eesti poisse ja mõtlesin, mis pani neid hülgama maiseid hüvesid nagu lõõgastav naps või mõnusalt mahlane lihasteik või kauni naise kehasoojus.
põhjused on ilmselt erinevad, taandudes siiski ühisnimetajale. Kõigil on oma isiklik tee püha tõeni. Lihtsalt selline elu, kus iga hetk on eesmärgistatud liikumine või siis juba kohal olemine Jumal Krishnas. Igaveses õnnes, armastuses, laulus, tantsus, palves ja söömises. Pöördudes palves Krishna poole, viivad mungad läbi erinevad tseremoniaalsed toimingud, mis kõik teenivad ühte eesmärki. Austuse, palve ja armastuse läbi ühenduse loomist inimese ja Jumala vahel, kuni saadakse üheks, ilma piiride ja vahedeta. О чем вы, ребята, думаете, когда поете? Ну, во-первых, как бы вначале стараемся ни о чем не думать. За счет того, что сам звук, то есть мы воспеваем святые имена, да, то есть имя Бога, оно отлично просто от обычных имен, да, то есть. Ну и даже если мы, допустим, вас как зовут? Как? Меня, брат. Как? Брат. Брат, а у вас кличка брат, да, типа, брадер. Да. По-эстонски Вент. Ага, Вент. Ну вот, допустим, ваш друг, когда он вас вспоминает, он думает, вот братишка, брат, и он думает о вас и вспоминает ваши качества, да, какие-то. Но то же самое с именем Бога, только оно, как бы имя Бога, оно связывает напрямую с Ним. Да, то есть, когда ваш друг, допустим, какой-нибудь лучший вспоминает вас, он вспоминает вас и не может с вами напрямую связаться, но имя Бога, оно просто связывает напрямую с самим Богом. Да, то есть, поэтому вначале мы стараемся просто слушать имя Бога, да, то есть, чтобы оно просто зашло правильно туда, то есть, чтобы просто его услышать, чтобы ум не мешал, да, лишние мысли не мешали, да, то есть. И само это имя, оно начинает очищать твой разум, потихоньку начинает очищать тебя. И сердце твое становится мягче, да, то есть. И если ты действительно, когда начинаешь петь от сердца, то это имя, оно начинает как-то тебя связывать с Богом, да, определенным образом. И у каждого, конечно, есть свои отношения с Ним, да, то есть у каждого они есть на своем уровне, да, то есть у кого-то еще совсем низкий, у кого-то наверное, у него повышенный, да, то есть уровень. И чем выше человек растет в своем воспевании, в своей связи с Богом, да, то есть через святое имя, тем ближе он может действительно личностно с ним общаться, как с личностью. Но вот именно начало, именно такой первый шаги так происходит именно, да, то есть сначала стараемся просто слушать, да, то есть, а потом как бы просто сам процесс такой, что мы слушаем о Боге и воспеваем, да, то есть Его имя. И когда ты хорошо слушаешь, тогда в то время, когда ты воспеваешь, у тебя автоматически всплывает то, что ты слушаешь, да, и это проходит через твое сердце, да, то есть рассказы о Боге, да, то есть о Его качествах, да, то есть и так далее. Я чувствую, честно говоря, что я из другого планеты. Я даже сидеть не могу так. Это все время, трудно. Oma toeka konstruktsiooni juures tuleb mul paraku tõele näkku vaadata ja tunnistada. Joogit minust ei saa. Туда? Немножко сюда. Не ломайся. О, нет. Elu kloostris on lihtne. Päevakava nägi pärast ühislaulmist ette kuuma piima joomise. Ja siis näitas Amala Bhakta Das mulle Andreid. Saate aru? Üks ja sama inimene. Enne oli mõttetu bodybuilder ja ilueedi ja nüüd sisemise rahu mõistmiseni jõudnud olend. Мне очень надоело то, как я жил. Потому что рядом со мной не было ни одного друга настоящего. Это не были друзья. Качок, вот. да. Ну, то есть все было ради денег,
все крутилось вокруг девушки, то есть там машины, не знаю. Ну, такая жизнь. В ней не было никакой, на самом деле, такой, любви не хватало на самом деле. Было все, не было любви. Да. Ну, поэтому я просто в один момент понял, надо ехать в Индию. Потому что Индия для меня, я ничего практически о ней не знал, но я знал, что это земля святых, земля всяких загадок, то есть таинственная, духовная. И я поехал туда. Когда это было? Это было в начале 2010 года, в январе я поехал, в самом начале января. И я поехал туда и путешествовал по Индии, и потом, когда попал в одно место, этот город называется Вриндаван. Вот, в этом городе, небольшой город, там живет где-то 50 тысяч человек. И там на 50 тысяч человек, может, 5 тысяч храмов. То есть все глубоко духовные, очень много глубоко духовных людей. Вот, и Там у тебя было это, как это откровение. Откровение или Откровение. Я там плакал. Очень такое происходило. После этого я просто не хотел уезжать оттуда. А как сюда попал? Ну вот после Индии я молился. Нет, ты уже прав. Знаете, в сердце просто желание у меня было как-то стать ближе к Богу. То есть да, было вот откровение в Индии, да, что такое, что есть Он Создатель. И я совершенно отвернулся полностью, и то есть как-то эти взаимоотношения восстановить. Что мне нужно сделать для того, чтобы я стал полностью счастливым? Polностью, внутри, снаружи. Seegi üks lugu paljudest, sooja piimaklaasi taga räägitud. Me mungad, või vabandust, nemad, mungad, lähevad vara tuttu, et hommikul vara ärgata. Mina magasin Krishna valvsa pilgu all nagu beebi. Äratus oli kell 4, ärkasin Indias, lugesin raamatut, mida ei mäleta. Varahommikune klooster, lummav maailm, rituaalid, muinasjutt, nurgas valgustatud püha puu. See ei ole päris kindlasti minu tavaline argipäev, aga siin on see pühalik igapäevarutiin. Krishna pühendunute jaoks algab iga päev kell 4:30 jumalateenistusega, mida alustatakse palvete laulmisega pühadele õpetajatele. Lauldakse Jumala püha nime ning pöördutakse Jumala erinevate kehastuste poole. Sooritatakse püha puu teenistuse rituaal ning enne individuaalse palvekorra algust saadetakse palved kõigile Krishna pühendunutele. Olen kohal, jälgin, julgemata hingata ega liigutada. Aru suurt ei saa, aga tunne sees on hea. Rahulik, kohalolev, imestav. Peale jumalateenistust on siiski hea avastada end köögi tuttavast ja turvalisest keskkonnast. Tean, et võin siin küll ennast kõrvetada ja näppu lõigata, aga vähemalt saan ma aru ja mõistan seda, mis toimub. Kohe on parem ja kuivem tunne. Mida ikka rohkem kokamoodi tunne, et muidu oled siin lihtsalt suvaline kiilakas. Tänane päevamenüü on hommikusöögiks tatrapuder ja lõunaks sabji.
Kas teie olete varem tatra pudrule lisanud kapsast, porgandit, vürtsköömneid, sõira ja jahvatatud koriandrit? Ei ole? Soovitan proovida. Kui tatar on pehme, sega sisse varem valmistatud paneer, mäletate veel maakeeles ise tehtud kohupiim, siis maitseained ja lase 5 minutit seista. Lõpus sega sisse hapukoor. Äsja nähtu oli siis retsept igapäevaselt pühaks hommikusöögiks, millega algajadki hakkama saavad. Toit valmis, aeg koguneda hommikusele söögikorrale. Sedagi tehakse laulusaatel. Jeerum küll, see ei ole Tallinn, kus ma olen. On hommikusöök ja loogilise jätkuna on ka lõuna. Kuna ma rituaale kaasa taha ei oska, siis passin parem köögis, kus loodetavasti saan natukenegi kasulik olla. Vähemalt vaikselt nohisedes porgandeid koorides samal ajal, kui õpetaja toitu lauluga õnnistab. See on ju täiesti uus toidulisand. Laul. Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda. Edasi üks tummine lõunaretsept. Savji ehk omamoodi juurvilja hautis. Lauluga maitsestatud juurviljadest seejuures. Vaja läheb tükeldatud lillkapsast, porgandit ja kartulit, riivitud ingverit ja hapukoort. Ja siis veel üht-teist natuke. Lõunat tehes sain lähemalt tuttavaks ka Diimaga. Temalgi oli oma lugu ja teadmine, mida teha selleks, et olla õnnelik. Algas nii, et ma olin Eesti sõjaväes. Ja üks kord tulin koju, lihtsalt puhkamas. Ja üks minu sõpradest jagas teistele personali loengut. See on see ARVD arst, mille kohta ma rääkisin. Ja ta räägib palju aspektidest, et suhetest, filosoofiast, psühholoogiast, ARVD-st, päevarežiimist, paljud. See väest natuke aega on, et loengut kuulama, et anna mulle ka. Hakkasin kuulama neid, tol ajal ma veel nagu õppisin ülikoolis, oli lihtsalt nagu akadeemilisest puhkusel läksin seejärgi. Hakkasin loengut kuulama, vaatasin, kuule niimoodi, kuidagi väga arukalt räägib, ja minu südames läheb väga lihtsalt see. Ma esialgu oma sõpradega ka vestlesin palju siuksest teemal nagu filosoofia ja palju erinevaid teemasid, aga pärast kooli nad kuidagi hakkasid rohkem
nagu rohkem jooma, rohkem, ma ei tea, seal vesi võib tõmbama, aga ma ei olnud huvitatud sellest. Ja kuidagi nagu huvid nagu разделились. Läksid lahku? Jaa. No vot siis vaatasin internetis, et seal üks tüdruk, mis just tuli Indias, seal, kus oli, Life Journalisest. Ja siis tal oli kuulutus, et noh, tulge, meil on mantra õhtu, et tulge, kes tahab, vaadake, mis asi see on. Ja see oli budistide kodas, see ei olnud siin. Seal lugesime 2 tunni mantrat, oli väga vahva, aga pärast esimene kord tulin siia templisse. Ma tulin Hare Krishna templisse ajakirjanikust köögikodanikuna, selge eesmärgiga avardada eeskätt kulinaarse maailmakaardi piire, saada osa uutest retseptidest ja õppida uusi nippe toidu valmistamiseks. Seda kõike ma ka sain. Lisaks mõistmise toidu religioossest tähendusest, veedade iidses tarkuses, mida nii kummaline kui see ei tundu, rakendatakse ka meie koduses Eestis. Tuhandeid kilomeetreid Indiast eemal nii ruumis kui ajas on Tallinna Hare Krishna tempel koht, kus osade inimeste jaoks selgub asjade tegelik või siis jumalik olemus, mis on ju ära ütlemata vahva. Nii et kui kohtate linna vahel kirevates rõivastes ja laulvaid Krishnaiite, siis naeratage. Me ei pruugi teineteist küll täielikult ja lõpuni mõista, aga mis siis? Las olla igal ühel oma tee ja teadmine sellest, mis õige, mis vale, kas Jumal on või mitte ja mis ta nimi on. Kokkuvõttes polegi ju tähtis pelk religioosne dogmaatika, vaid õnnelik ja kooskõlas olev inimene. Rahuga meeles ja keeles. Hare Krishna! Hare Krishna!